Xewani, eka dyondzo ya namuntlha hi dyondza hi nkomiso wa ndzimana. Hi ta va se hi vonini comic kumbe edutainment, tikhathuni leti a ti vulavula hi nkomiso wa ndzimana. Kambe swi na nkoka leswaku hi dlayiseta hi ku dyondzisa kunene ku fana loko hi dyondzisa etlilasini. Eka nkomiso wa ndzimana ku hava mepe wa miehleketo naswona ku hava ku tsala nhlokomhaka. Tsala nkomiso wa ndzimana lowu nga hundziki marito ya 90, 90. U tirhisa swivulwa leswi heleleke swa wena n'wini, kambe u nga onhi mongo wa xitshuriwa. Hi ndlela yin'wanyana, a wu kopi leswi nga le ka ndzimana. Wa swi hlaya, ivi u twisisa leswi va vulaka swona, ivi u swi tsala hi marito ya wena yo komisa. Va nga ha ku kombela ku va u tsala hi ndlela ya ndzimana kumbe u tsala hi tipoyinti. Swa boha leswaku hi kuma tipoyinti ta nkombo endzeni ka ndzimana. Ku swi olovisa, hi nga vula leswaku loko u hlamula nkomiso wa ndzimana, u fanele na wena n'wini u kota ku hlayela ku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wa tipoyinti leti u ti kumaka endzeni ka nkomiso wa wena. Naswona u va u tsale hi marito ya wena, ku nga ri leswi u nga swi kopa, u swi veka hi ndlela ya wena hi ku komisa. Tanihi laha ni nga vulaka kona, u fanelanga ku tsala nhlokomhaka eka nkomiso wa ndzimana. Emakumu ka ndzimana tsala nhlayo kumbe ntsengo wa marito ya nkomiso wa wena. A hi tekeni kumbexana xitshuriwa xa wena xi vulavula hi leswi vangaka makhombo ya timovha emagondzweni. Emiehleketweni ya wena ku fanele ku ta timhakankulu ta nkombo. Hi ndlela yin'wanyana u fanele u kota ku ti tsavula. Xikombiso, ku va munhu a chayela a karhi a tirhisa riqingho, ku va munhu a chayela a nwile, ku nga ovameli milawu ya patu. Tipoyinti ta nkombo hi tona ti nga ta ku nyika nkombo wa timaraka eka leta 10 leti nga kona. Leswin'wanyana ku ta va ku ri ririmi na swin'wana, kambe 70% ya timaraka ta wena ti ta va ti huma eka tipoyinti ta nkombo. Hambi wo komisa njhani na njhani, loko tipoyinti ta nkombo leti va ti lavaka u nga ti humesangi, a swi nge ku pfuni ku kuma timaraka. A hi tekeni nhlokomhaka yo sungula, va ku tirhisa swivulwa leswi heleleke swa wena n'wini kambe u nga onhi mongo wa xitshuriwa. A hi tekeni leswi va nga swi tsala va lavaka hi swikomisa, va ku vana vambirhi va vafana lava va nga vana va manana na tatana Risimati Khubai va wele exidziveni xa nambu wa Nsami, ivi va nwela va vheta va lovela kwalano. Loko hi komisa hi nga ku majaha mambirhi ya tatana Risimati Khubai ya lovile endzhaku ko nwela enambyini wa Nsami. Ha swi vona leswaku hi komisile, naswona hi swi tsale hi marito ya hina, a ha kopangi leswiyani. Xikombiso xin'wanyana, va ku mavito ya vana lava ku nga Tomasi wa malembe ya 6 na Xigubu wa malembe ya 8 a va huma eku riseni ka tihomu, timbuti na tidonki ta tata wa vona Risimati loko va ta nwela. Ivi hina hi nga komisa hi ku vana Tomasi na Risimati a va huma eku riseni ka swifuwo loko va ta nwela. Hi sivile tihomu, timbuti na tidonki hi rito swifuwo, ivi hi komisa, ivi hi tsala hi marito ya hina, ivi xivulwa xi koma. Naswona i poyinti na yona yaleyo. A hi tekeni xin'wanyana xikombiso xo hetelela, va ku u sungula ku nuha a ku mvee hi risema hi ku chava mati, ivi vanhu va sungula ku nyenya ku va kusuhi na yena. Hi nga ha swi komisa hi ku vanhu va n'wi papalata hi ku chava risema. Hi swi komisile, naswona hi tsale hi marito ya hina, naswona hi yin'wani ya timhakankulu leti lavekaka. A hi yineni eka swa vumbirhi, ku nga ku tsala hi ndlela ya ndzimana kumbe tipoyinti kambe u katsa timhakankulu ta nkombo. Hi se hi swi khumbile nyana, kambe a hi ngo wena n'wini tanihi mutsari u fanele u kota ku hlayela u kuma timhakankulu ta nkombo. Eka ndzimana ya wena hlayela leswaku u na tona timhakankulu ta nkombo ke. U hlayela ku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tsundzuka, loko ku karhi ku makiwa, vamaki va karhi va lavana na tipoyinti ta nkombo. Gwaji yin'wana na yin'wana yi ta va yi ri ya poyinti yo karhi, yi ta va yi ri ya mhakankulu yo karhi. A ko tsipiwa tihlo rin'we ivi ku vhumbiwa leswaku loyi ni nga n'wi nyika tingani timaraka. Hi lavana na timhakankulu, hi tlhela hi langutana leswaku xana u tsale hi marito ya wena, xana u swi komisile ke. Mhaka ya timhakankulu kumbe tipoyinti ta nkombo ta 7 yi na nkoka swinene, swi tano ni le ka xitsalwana xa paper 3 ku laveka nkombo wa tipoyinti endzeni ka xitsalwana. A hi neni ka mhaka ya vunharhu ya nkoka, va ri a wu fanelanga ku tsala nhlokomhaka eka nkomiso kumbe nkatsakanyo wa wena. Xa vumune, va ku tsala nhlayo ya marito emakumu ka nkomiso wa wena. A hi nyikeni xikombiso lahayani u tsarile mutsari ya ku ntsengo 87. Hi ndlela yaleyo u ta kota ku tikutlela timaraka ta ku vonaka swinene eka nkomiso wa ndzimana.